غنچه‌ها بر لب تبسم رو به سوی آفتاب باد نوروزی چو آید گلفشانی می شود. این بهشت نقد را گر شاعر بیند یقین شوق و الهام زمینش آسمانی می شود. با نزاکت‌های خود نوروز عالمگیر گشت. یک جهان ما چی باشد صد جهانی می شود. باد صبا با نکت عطرآگین به مشام آمیخت. در کوه و دمن سیبرگه و گل بشکفت و بخندید. مرغکان خوشلهان به نغمه پرداختند. بر دیار گلبسر و گلبدامان نوروز آمد. نوروزی عالمگیر. نوروز آمد و به دل پیر و برنا و طفلکان دوستروی دیار اقبال و شادی را انگیخت. ما هم به سیر می رویم و برنامه رنگین ایدانه را بخشیده به نوروز بین المللی از دره زیب و منظر قره‌طاق با فراگیر شعر و سرود و نوازش های گوشنواز منظور شما بینندگان عزیز و ارجمند می نماییم. می رویم. رفتیم. اینک ما راه پیش گرفتیم جانب دره زیبا منظر قره‌طاق. در این سفر ما را همچنین سیاحان خارجی همراهی می نمایند و ما امکان داریم که در جریان سفر با آنها هم صحبت شویم. لطفاً میگفتید که باری چندم است که نوروز عمومی جهانی را در تاجیکستان استقبال میگیرید؟ من به همراه خانواده 2 سال است که در تاجیکستان زندگی میکنم و این سال دوم من هستش که در تاجیکستان از این باد و هوای خیلی خوشرو و زیبای شما استفاده میکنم. هوای خیلی خوب، بهارها همیشه با بوی رایحه گل و خیلی زیبا هستش. من سال دومم هستش که در چگونه است برای شما نوروزی در تاجیکستان؟ مثل ایران رسم و رسوم خودشو داره. همون سفره‌های 7 سین و اینا رو داریم. در کنار خانواده دید و بازدید دوستان میریم. خیلی شبیه هم هستش حال و هوای نوروز در تاجیکستان و ایران. کشورهای فارس زبان هستن، قوانینشون یکی هست و این خیلی نزدیک. ما احساس غریبی نمی کنیم در تاجیکستان. درست است. فقط در شهر دوشنبه نوروزی را استقبال گرفتید یا یگان بار بیرون از شهر هم استقبال گرفتید نوروزی را؟ ما خیلی توی فرصت نبوده که خیلی، ولی تا نوروزها همش در دوشنبه بودیم. مسافرت رفتیم در خوجند و نارک ها اینا، ولی در نوروز فقط در دوشنبه بود. امروز نوروزی را بیرون از شهر دوشنبه ما جشن میگیریم. بینندگان عزیز، این حال در برنامه سیر نوروزی ما را همراهی دارند یکی از حجم‌نویس معروف کشور خالق نظر جمعه زاده. خوب، پیش از همه نوروزیتان مبارک باشد. تشکر، سلامت باشید. اولا سوالی داشتم که چگونه شما به رشته حج و مطالبه راه یافتید و چگونه به این دنیا پیوستید؟ من در عائله تربیت یافتم و کلان شدم که پدر و مادرم اگرچه همه دهقان زاده بودند، دهقان بودند، ولی خیلی شوخ بودند و خیلی لطیفه ها میگفتند. شاید نخستین کاری ما از همین سر شد. برای همینم نخستین قهرمان لطیفه های من نیز اصلا پدر و مادرم هستند. و بعدا وقتی و دوشنبه اومدیم با نشریه ها به کار در اومدیم، به غیر از اون که مقاله ها می نوشتیم، کم کم با نوشتن لطیفه ها شروع کردم. راستیگه اول من گمان نمی‌کردم که لطیفه های من قابل قبول می‌گردن، ولی وقتی دیدم در نشریه های گوناگون چاپ شدند و از نو میگفتند با سپارید، بعداً به واسطه به همین رو آوردم. خب این حال میتونید برای ما و بینندگان عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی یک لطیفه برای بچه‌ها یک برنامه با رادیوی صدای دوشنبه دعوت کردند. در آن برنامه چندین نفرها اشتراک داشتیم، از جمله یک بانوی شناخته نیز بود. راوی با معرفی کردن
بانو آغاز کرده گفت این کس زنی دلیر، زنی جسور، زنی شجاع، زنی صادق. و همین وقت من پرسیدم، من نفهمیدم این کس زنی چند کس. روبه یک بار استوب گفت برنامه رو ویران کرده. بعد مجبور از نف شروع کردیم مثل شما. ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنشیندمی، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهان. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من. айни ҳол мо суҳбатро бо меҳмон аз покистон идома медиҳем. шумо дар бораи ҷашни наврӯзии тоҷикистон чӣ фикр доред? наврӯз ҷашни зебои тоҷикӣ мебошад. расму оини наврӯзӣ диққатҷалбкунанда аст ва барои мо писанд мебошад. ин аввалин маротиба аст ки шумо наврӯзро берун аз шаҳр истиқбол мегиред. бале, ин бори нахуст аст ки ман дар дигар минтақаи тоҷикистон ин идро ҷашн гирифта истодам. таассуроти шумо чӣ гуна аст? бисёр хурсанд ва дар ҳаяҷон ҳастам. мехоҳам ҳар чӣ зудтар аз базмгоҳи наврӯзӣ дидан намоям. тамошобинони гиромӣ, қадр ҳамсафари хатсайри наврӯзи мо ҳастанд ҳамид аз ҷумҳурии исломии Покистон ва имрӯз ҳамид кӯшиш мекунанд ки бо забони тоҷикӣ каму беш ҳарф зананд. ҳамид хуш омадед ба Тоҷикистон. имрӯз чун мо ба базми наврӯзӣ осипор ҳастем, аслан дар бораи наврӯз чӣ медонед шумо? раҳмат барои даъват мекунӣ. инҷа наврӯз Таҷикистан миллӣ ҳар сал да бисёр зебо да, ҳама чӣ бисёр рақс мекунад. таҷикӣ миллӣ хӯрак да. кадом ди хӯрокҳои миллиро медонед? миллӣ ош медонам, қуртоб медонам, самоса медонам. бисёр зур да, бамаза да. бисёр болаззат ҳастанд. ба кадом минтақаҳои саҳёҳии Тоҷикистон шумо сафар кардед барои тамошо? тамошо душанбе, фарқи Истиқлол, фарқи айнӣ 2 сал, боғ айнӣ. ҳози 3 сал берун, шеҳри берун мерава, берун тамошо мекунам. ҳоло нарафтед? не, берун нарафта. хуб, айни ҳол меравем ҳамроҳ аз дараи Қаратоғ.
از بازم نوروزی آگاه میگردید و بیرون از دوشنبه تماشا میکنید؟ حاجی بیرون میاد تماشا میکنم. همه تاجیکستانی بچه نفر بسیار زور ده، مهمان نواز ده. بسیار من تشکر میکنم برای تاجیکستان. خوب دوستان عزیز، برنامه ما ادامه دارد. ما رو همراهی نمایید. میرویم با بزم نوروزی. بینندگان عزیز، اینک ما رسیدیم به دره زیبامنظر قره‌طاق شهر ترسونزاده. بوی بهار به مشام میرسد. چه باد و هوای خوش و فارا می دارد. این مکانی به نهایت دلفریب. در بزمگاهی ایدانا سرایندگان و نوازندگان و هنرمندان از شهر و ناحیه‌های ایسار و ترسونزاده، وحدت و ورزاب و رودکی و شهرینه با سرودهای دلنشین و شوخی‌های نمکین اشتراک نموده کدبانوهای ماهر طعام‌های ملی را آماده می‌سازند. خلاصه یک بزم برپا می‌شود پر از چنگ و چغانه و شعر و ترانه. رفتیم.
мардуми бостонии ориёи табор аз қадим дар ҷашни наврӯз хушию хурсандӣ менамуданд ва ҳамчунин бояд қайд намуд ки дар баробари наврӯз инчунин меҳргону тиргон сада ва тиргон як қатор ҷашнҳое буданд ки мардуми ориёи табор онҳоро бо як тантанаву шукӯҳи хоса таҷлил менамуд. Аз ин миён ҷашнҳо наврӯз аз байни инҳо хеле ҳам зиёдтар ташаккул ёфт, рушд намуд ва то ба имрӯз боқӣ монд. айни ҳол мо дар ин мавзӯъ суҳбате дорем бо мардумшинос Рӯҳуллои Ҷурабой. хуб, шуморо пеш аз ҳама ба ин базмгоҳи наврӯзӣ хушомадед мегӯем. наврӯзатон муборак бошад. аввалан ҳамаи шуморо ба дараи бостони Қиратоқ, зодгоҳи қаҳрамони халқи Тоҷикистон, шоири маҳбуб Мирзо Турсунзода хушомадӣ мегӯям ва бо байти шоир мегӯям ки рӯд гирад ибтидо аз кӯҳсорони қатор, деҳаҳову рӯдҳоро рӯд орад навбаҳор, рӯд хушкидан надорад, ҳаст шӯху беқарор, модаре чун кӯҳ дорад дар мақомаш устувор. албатта дар бораи таърихи наврӯз наврӯзномаҳо чоп шуданд ва агар таърихи наврӯзро аз сарчашмаҳои гузашта ба инобат гирем то давраи авастоӣ ва мибаъд давраҳои ориёӣ, наврӯз бештар аз 5-6 ҳазор сол таърих дорад. чаро вақте ки инсон ба табиат тобеъ шуд ва табиатро шинохт, ин наврӯз маънояш рӯзи нав аст ва хуршед дар ҳамин шабу рӯз баробаршавии шабу рӯз ба вуҷуд меояд. мо пештар наврӯзро деги дарвешон мегуфтем. дарвешон чи аст? ҳар маҳалла, ҳар кӯча, дар кӯча баромада оши кӯча мепухтанд. ёки аз гандум, аз алафи сабз ёки си алаф мекарданд. дар атрофи вай аз ашъори эҷодоти халқӣ, фолклор, сурудҳо мехонданд. ин нишонаҳои наврӯз аст. нишона аз пешвои муаззаи миллат ки маҷмӯи созмони милали муттаҳид наврӯзро ҳамчун дар иди байналхалқӣ эълон карданд ва имрӯз бештар аз 50 кишвари дунё ин наврӯзро таҷлил мекунанд ки мо ифтихор мекунем ки ҷашни ориёии тоҷикон дар байни дигар кишварҳои дунё ном баробард ва онҳо ба мо тақлид мекунанд ва ба таърихи тамаддуни мо онҳо ихлос доранд. ташаккури зиёд. тавре ки медонем дар даврони сосониён ва баъд аз он низ наврӯз аз ду қисмат иборат будааст. яке наврӯзи хурдак ва дигаре наврӯзи бузург. шумо тавофути ин ду наврӯзро шарҳ медодед. дуруст аст ки наврӯзи хурд мегӯн чи аст? наврӯзи хурд ин омодагӣ ба наврӯзи бузург аст. чунон ки мо дар тористон вай мекунем, аз гандум суманак омода мекунем. ё пеш аз оғози наврӯз дар хонаводаҳо омода мебинанд. тоза кардани хона, тоза кардани палоси хона, ёки тоза кардани кӯчаҳо, буридани дарахтон. он чие ки ба мардум хос аст, ин омодагӣ ба наврӯз аст. аллакай дар иди то наврӯзи бузург мардум омода мебинанд. наврӯзи хурд маънояш ин ки омода ба наврӯзи бузург аст. дар маҷмӯъ наврӯзи омодагӣ наврӯз чӣ мегӯянд? дар деҳаҳо, дар рӯстаҳо мардум бо баромадани гули сиҳагӯш вай мегарданд, гулгашт мекунанд, хона ба хона мегарданд. ин наврӯзи хурд аст, омодагӣ ба наврӯз. ё мардум масалан чорво вай мекунад, вақте ба берун сар метиҳанд дар вай тулак пайдо мешавад. яъне мӯйҳои бадани масалан чорво ку оҳиста оҳиста мерезад. аз ҳамон тулакҳо гӯдакҳо мегиранд, тӯбча тор мекунанд, бо тӯбчаҳо бозӣ мекунанд бо он мӯи бадани чорво, гов ёки чи дигар. ин чи аст? ин омодагӣ, ин наврӯзи худ, яъне омодагӣ ба наврӯзи бузург аст. наврӯзи бузург ин наврӯзи оламгир ки тамоми табиат бедор мешавад, яъне баробаршавии шабу рӯз худаш ин оғози соли нав аст ва 21 март ин оғози чи аст? соли нав аст. яъне тафовут ҳамин ки наврӯзи хурд омодагӣ ба наврӯзи бузург аст. саломат бошен. хуб, бинандагони азиз, умедвор ҳастем ки аз таърихи пайдоиши наврӯзи байналмилалӣ як маълумоти хуби мухтасар ҳам барои худ гирифтед.
یادآور میشم که صحبت داشتیم با مردمشناس روح‌الله جورابویف. ما رو همراه باشید. بینندگان عزیز، اینک برنامه ایدانه ما هنوز ادامه دارد. نوروز یکی از جشن‌های قدیمی و اجدادی میباشد و رمز اساسی آن سومنک است. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک شیرینی دارد، خود و خود رنگینی دارد. سومنک گویی بهارد، میدینم
عادتا سومانک را در فصل بهار آماده می سازند. این حال ما به نزد همین دیگ سومانک آمدیم تا بفهمیم که همین رمز نوروز چگونه آماده می گردد. سلام علیکم. جشن نوروز با یکایک شما مبارک باشد. لطفاً به ما می گفتید که همین سومانک از چی ها آماده می گردد؟ این سومانک از گندم آماده می نماید. اینا تازه کرده، شسته، تر کرده، بعدن یک هفته پس اینا با همون زناکا جمع شده، اینا کوفته در اغرا در دیگ روغن انداخته، آب همین گندم انداخته، بعد خمیر میشوریم. بعدی وای همه کسا جمع شده این سومانک ما بین 24 ساعت میپزانیم. و همین خیل یک شبانه روز پخته به همین خیل سومانک تیار میشه. چطوره که همه ما میدونیم بانوان در رفت آمادن نمودن سومانک سرود سومانک در جوش را زمزمه میکنند. ما باور داریم که شما هم در رفت آمادن نمودن سومانک یک چند مرتبه این سرود را زمزمه نمودید. این حال میتواند که این سرود را تکرار نمایید. با وقتش اومدیم محمد. بله نوروزتون مبارک باشد. پیش از همه نوروز شما کدبانوی ورزابه چی را آماده نموده ایستاده اید؟ عین حال ما حالا یک نماد خوراک ملی تاجیکی که در فصل بهار بسیارتر آماده میکنند. این نام دارد بیچک، از علفهای طبیعی و داروگی تیار می شود که برای سلامتی انسان به نهایت ضرور است، مخصوصا در فصل بهار. خوب شما شروع کنید و ما باشیم میبینیم و از طرز آماده کردن بیچک علفی آشنایی پیدا میکنیم. بهترین خمیر بالا کمتر بر وقتتر آماده نمودیم. خمیر ما آماده می شود از روغن، آرد، نمک، تخم. سراول کار از چی شروع میکنیم؟ سراول ما آرد رو بخته میمونیم، بعد در یک تغورچه نمک و آب رو در همراه کرده، تخم و روغن آمیخته کرده آرد رو درش میکنیم. یعنی که این کارهایی هستن آها و هستیم با گروه جدا بشن، بعضی ما میپیچونیم، بعضی ما باید تست کنیم. در اینجا پودینه میرود، جغ میرود، گازینکا میرود، گاز نمیرود، بعد میرود نیازگو. اینو علفای میباشن که برای سلامتی انسان بنفعه ضرورن. طرز آماده کرده محصولات امروزه ما وقتی زیاد رو به خود صرف نمیکنن. غیرین بسیار چیزی هست که اگر انسان یک مرتبه از این استفاده برمیخواد که همه وقت خورده است. درست است و ببینید برای سیاحان هم امروز خیلی جالب است طرز تیار نمودن بیچک و بیا بهترش برای آنها بیچک را داده یک مزهش را بیچشن و فکرشان را بیان کنند. مرحمت. محمد با اشتیای تو مزهش خیلی بسیار خوب با مزه. یگان مرتبه تا این وقت خوردگی بوده؟ نه یگان بار خوردگی. ها بسیار بمزه یگان بار خوردم. بینندگان گرامی قدر، برنامه سیر نوروزی از تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی با شکوه و شهامت خاصه ادامه دارد و اینجا هنرمندان ناحیه رودکی هم ما را انتظار بودند و میخواهند که برای شما هنرنمایی کنند. پس منتظر نمیشویم، شروع میکنیم. نوروز آمد
ассалом, наврӯзо муборак шаванд. биандагони азиз, инҷо гӯшаи ҳунармандони ноҳияи Варзоб аст. тавре ки медонем, ноҳияи Варзоб яке аз мавзеъҳои зебоманзар ва сайёҳатбоби Тоҷикистон мебошад. мегуфтед ки дар ноҳияи Варзоб Наврӯз чӣ гуна қайд карда мешавад? ташаккури зиёд. чун Наврӯз дар тамоми сарзамини Тоҷикистон бо як шукӯҳу шағомати ба худ хос ҷашн гирифта мешавад. мардуми сарбаланди ноҳияи Варзоб ҳам чун яке аз минтақаҳои кӯҳии Тоҷикистон аст, Наврӯзро бо риояи тамоми анъанаҳои ниёгонамон ҳамасола ҷашн мегиранд ва чун фарорасии фасли баҳор мешавад, мардум вобаста ба соҳа омодагӣ мебинанд ба ҷашни Наврӯз ва дар тамоми деҳаҳо ҷашни Наврӯз бо шукӯҳу шаомати ба худ хоса ҷашн гирифта мешавад бо барномаҳои консертӣ ва дар баробари баргузор намудани чорабиниҳои оммавии фарҳангӣ ҳунармандон низ пайваста кӯшиш менамоянд ки ҷиҳати пешниҳод намудани ҳунарҳои омоданамудаи дастии худ ба тамошобинон омодагӣ бинанд ва ҳунарҳои омоданамудаи дастишонро маърази тамошо мегузаронанд. инчунин бозиҳои варзишие ки хоси Наврӯз аст ба монанди гӯштингирӣ, аспдавонӣ нисбатан дар Варзоб, ҷавгонбозӣ ва бозиҳои кӯдаконае ки анъанаи Наврӯз аст ҳамасола ҷашн гирифта мешавад. шумо худ ҳунарманд ҳастед, албатта ки дар фасли гулу баҳору наврӯзӣ ҳатман ки шеъре ё оҳанге эҷод мекунед. метавонистед ки айни ҳол як 4 мисра барои мову тамошобинони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ замзама кунед? Марамон. албатта. наврӯзи нав имрӯз ҳей сайре ба ҷаҳон дорад, дар гӯшаву дар водӣ дар кӯҳ макон дорад, дар гӯшаву дар водӣ дар кӯҳ макон дорад. боди наврӯзӣ нав мевазаде, оча ҷонам суманак мепазаде. боди наврӯзӣ нав мевазаде, оча ҷонам суманак мепазаде. то дами пухтани як деги калон, то дами пухтани як деги калон, аҳли деҳа ҳама лаб мегазаде. боди наврӯзӣ нав мевазаде, оча ҷонам суманак мепазаде. саломат бошед, овозатон хаста набошад. ёдрас мешавем ки ҳар як шаҳру ноҳияе ки имрӯз дар базмгоҳ қарор дорад ҳатман бо дастовези худ ба ҷашни мо омаданд ва мебинем ки дар ин ҷо ноҳияи Варзоб бо гулдӯзиву ҳунарҳои қадимаи мардумӣ барои тамошобинон, барои сайёҳону меҳмонон як намоиши хосе ташкил намуданд ва мегуфтед ки то чӣ андоза ҳамин ҳунар мушкил аст. муддати чанд сол шуд ки ман дар мактаби бачагонаи санъат кор ва фаъолият карда истодам. ин ҳунарро мо аз хурдӣ аз омӯзгорони мактаби бачагонаи санъат омӯхтем. айни ҳол дар он ҷо ман кор ва фаъолият карда истодам. шогирдони мо хеле дар он ҷо зиёд аст. ин ҳунарҳоро мо ба онҳо меомӯзонем ки ҳунарҳои мардуми мо аз байн нараванд, то ки онҳо ин ҳунарҳоро омӯзанду боз ба дигарон омӯзонанд. саломат бошед. барои омода намудани оши бурда ва оши тупа ба дег кадом намуди маҳсулотҳо боз илова мегарданд? мо дар даруни кабутиҳо меандозем пудина, гашниш, пиёз, ҳамин алафиҳои баҳор, бод нахуд, лубиё меандозем ки барои хуштам шуда мешавад. хуб илова мекунем. дар тӯли чанд дақиқа омода мешавад? дар муддати як кӯтоҳ тез пухта мешавад. 5 дақиқа. 5 дақиқа тайёр мешавад.
бинандагони азиз аллакай бӯи оши бурида ва оши тупа ба машом мерасад. Ман фикр мекунам ки баъди 1-2 дақиқа пас омода мешавад ва маззаашро санҷида ба шумо мегӯем. тамошобинон гиромиқадр бовар кунед, омода намудани оши бурида ва оши тупа осон набудааст, зеро ки чашмони мо бо ҳамроҳӣ меронад дуд гирифт аҳсан ба ин холаҳо ва инҷо хеле намуди зоҳирӣ зебо дорад. хуб мечашем ва маззаашро ба шумо мегӯем. дар ҳақиқат ин таомест ки бениҳоят болаззат. воқеан маззаи ба худ хос дорад. аҳсан ба шумо, дастатон дард накунад, саломат бошед. хуб бинандагони гиромӣ, барномаи наврӯзӣ мо идома дорад, моро ҳамроҳӣ намоед. бинандагони азиз, мо ба назди дастархони идонаи ороёфтаи намояндагони шаҳри ваҳдат омадаем. наврӯз муборак шавад. ташаккури зиёд. дар базмгоҳи имрӯза занону бонувони шаҳри ваҳдат бо маҳсули дасти худ инҷо иштирок намуда истоданд ва ҳамасола наврӯзи хуҷастапайро занону бонувони шаҳри ваҳдат бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷдид менамоянд ва имрӯз чиқдре ки мебинед маҳсули дасти онҳо ба монанди кулчаи калон, кулча, орзуқ, самбуса, чагалдак ва инчунин бо духтани манамин намудҳои гулдӯзӣ, қуроқдӯзӣ, пулакчадӯзӣ ва муҳрабофӣ мана пешниҳоди тамошобинон намуда истодаанд. яъне бо дастовези идона омаданд дар ва дастархонро оро дода истоданд. хуб инҷо мебинем гурӯҳи санъаткорон бо асбобҳои миллӣ, дутору доираву най инҷо ҳузур доранд. шояд як суруде баҳри мову тамошобинони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ замзама мекунед. صدقه شبم آمدنی نوروزه صدقه شبم آمدنی نوروزه نوروزی خجسته جهان افروزه با نقش و نگار چه بری فصلی بهار با نقش و نگار چه بری فصلی بهار در دشت و دمن گلی چکن میدوزه در دشت و беҳтарин мегуфтед ки боз дар кадом чорабиниҳои наврӯзӣ шумо иштирок мекунед? мо солони дурости дар қасри фаранг шаҳри ваҳдат кор мекунем
بغیر از شورابینای من نوروزی فرهنگی شهر وحدت با در شورابینای جمهوریوی اشتراک میکنیم. انا باغای فرهنگی چی فردوسی، باغ ایران، باغ استاد صدرالدین عینی، بعد باغ جامی علیشیر نوایی. همین یک عرفه که بود که ما در اونجا قریب 10-16 روز کنسرت دادیم برای خلق جمهوری. نه که با در آینده بود کوشش میکنیم که بازم برنامه‌های رنگین خود را برای مردم خود پیشکش نماییم. تشکر زیاد. واقعا نوروز عجم در هر یک ناحیه، در هر یک منطقه با رسم و رسوم به خود خاص تجلیل کرده می شود. باید گفت که دلده در منطقه های کشور گوناگون آماده کرده می شود و با طرز های گوناگون نیز آن را نام می گیرند. انا از روی دیکو می محصولات های دانگی ها معلوم است که امروز اینجا دلده آماده می شود. بله امروز در اینجا خوراک ملی دلده را آماده می نماییم. چگونه آماده می شود؟ کدام محصولات را استفاده می برند در آماده کنی دلده؟ خوراک دلده بیشتر پوچه از دانگی ها، لوبیای سرخ، نخود و گندم کوفته شده را استفاده می برند. دلده یک چند نام دارد. گندم کوچه آن را با گندم ناکوفته خوراک تیار میکنند. مثلا دنگیچه آن را در درون تنور با کلا و پوچه اشکمه پخته می شود. حالا باشد ما امروز دلده تیار میکنیم. خوب کارو از چی شروع میکنیم؟ کارو اول در آبی شیروگرم پوچه ها رو انداخته، بعد دانگی ها رو тамошобинони гиромӣ бонувону ҳунармандони шаҳри ҳисор низ барои ҷашни наврӯз омодагиҳои зиёд диданд. биёед мебинем ки айни ҳол ба омода намудани кадом хӯрок машғул ҳастанд. салом алейкум. салом алейкум. лутфан ба мо мегуфтед ки шумо кадом хӯрокро омода сохтан мехоҳед? ман хӯроки шакароби тоҷикиро омода карда метавонам. барои омода намудани шакароб ба мо чӣ лозим мешавад? ба мо яъне пиёзи реза кардагӣ, гашнич алдараш карда дар он обро омехта мекунем. баъди омехта кардани об камтар чака меандозем. баъди андохтани чака мо фатиро реза карда ба он аралаш мекунем. фатири қат-қат ном дорад. фатири қат-қат. яъне мардуми шаҳри ҳисор шакаробро ҳатман бо фатири қат-қат омода месозанд. бале бале. омода намудани шакароб дар ҳар минтақа фикр мекунам ки гуногун аст. гуногун ҳар кас бо тарзи тайёр кардани худашро дорад. ман бовар дорам ки ин як шакароби бениҳоят болаззат мешавад. бесаброна мунтазирем то ин ки маззаашро бичашем. баъди реза кардани фатири қат-қат мо бояд боз чиро ҳамроҳ кунем? баъди ин бо пиёзро қати гашнич, яъне боз пиёз илова мекунем. пиёзу гашничро алдараш карда ҳозир алдараш мекунем. баъд онро ба дастамон омехта мекунем. сабзавоти тарро гирифта дар гирдаш сабзавоти тарро тоза истифода мекунем барои ороиш додан. барои ороиш додани шакароби тоҷикӣ. ҳар як шахс метавонад бо табу завқи худ ороиш диҳад ҳаминтавра? албатта. мебинем ки ин бонуи ҳисорӣ чӣ гуна шакаробро ором медиҳад. бо фаро расидани фасли баҳор фикр мекунам ки шакаробро зуд омода мекунед. зуд албатта. чун ин таомест ки бениҳоят хушхӯр аст. албатта. равғани зағирро гирифта равғани зағир истифода мекунем. ҳамин тавр шакароби мо омода гашт. марҳамат. тамошобинони гиромӣ чӣ тавре ки шоҳид гардидед бонувони шаҳри ҳисор айни ҳол як шакароби бениҳоят болаззат омода кардаанд. наврӯз воқеан фестивали ҷолибу ба дил наздик аст. мо ин ҷашнро дар шаҳри душанбе истиқбол гирифтем ва имрӯз ин ҷашнро дар дараи қаратоғ истиқбол дорем.
беҳад ҷолиб аст барои мо. мебинем ки мардуми тоҷик ин ҷашнро бо суннатҳои хоси минтақаашон ҷашн мегиранд. аз намоишгоҳ дидан кардем. воқеан ҷолиб аст инҷо. инҷо мамлакати сулҳхоҳу зебо ҳаст ва фарҳанги диққатҷалбкунанда дорад. мо пеш дар бораи ин ҷашн он қадар маълумот надоштем, вале дар душанбе онро дидем ва бори нахуст аст ки берун аз шаҳр ин ҷашнро истиқбол дорем. анъанаҳои хуб дорад ҷашни наврӯз. табиат ҳам хеле зебову тоза аст. бисёр дӯст медорем фарҳанги тоҷикиро. хӯрокҳои миллӣ ҳам болаззат ҳастанд. ҳар як гӯшаи ин ҷо аз намоишгоҳ иборат аст ва онҳо хеле зебо ҳастанд. рақсу бозӣ ва хурсандӣ ин ҷо ҳадду канор надорад. бубинед ки кӯдакон чӣ гуна мерақсанд. тамошобинони гиромӣ, дар як гӯшаи базмгоҳ мо мушоҳида кардем ки гулдухтарон ба омода намудани оши бурида машғул ҳастанд. лутфан мегуфтед ки барои омода намудани оши бурида ба мо чӣ лозим мешавад ва чӣ қадар вақтро талаб мекунад? барои оши бурида пиёз, гӯшт, тамат, булғорӣ андохта берён карда, баъд обашро меандозему, зувола гирифта, мана ҳамин хел бурида, баъд оши бурида мешавад. ҳамин оши буридаро шумо бештар дар кадом фаслҳои сол зуд тайёр мекунед? бисёртар оши буридаро дар фасли баҳор. омода намудани ҳамин оши буридаро шумо аз кӣ омӯхтед? ба шумо кӣ ёд дод? аз модарам омӯхтам. яъне аз модаратон омӯхтед? биё наврӯз оламро дигар кун, силоҳи ғуссаро зеру забар кун. табиат ҷашни шоҳаншоҳӣ дорад, тамоми рӯи оламро хабар кун. биё наврӯз, наврӯзи ҷаҳонӣ, хаолиқро бубахшо шодмонӣ. ба кулли оламиён ҳадият бод, саодатмандию сулҳу амонӣ. наврӯза ба навбаҳор кай мебинам, гулҳора ба шаш қатор кай мебинам. гулҳора ба шаш қатор дар фасли баҳор, дунёра ба як қарор кай мебинам. бале 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 бобоша гардем хадаки бобоша гардем бобоша гардем хадаки бобоша гардем ҷонаки бобоша гардем рақсаки бобоша гардем ҷонаки бобоша гардем рақсаки бобоша гардем бобои мо рақс дорад рақсои зебо дорад бобои мо рақс дорад рақсои зебо дорад ҳар гоҳ ки рақс мекунад завқе ба дилҳо орад ҳар гоҳ ки рақс мекунад завқе ба дилҳо орад бобоша гардем хадаки бобоша гардем бобоша гардем хадаки бобоша гардем ҷонаки бобоша гардем рақсаки бобоша гардем ҷонаки бобоша гардем рақсаки бобоша гардем таги чанор руфтагӣ миёни бобом бастагӣ таги чанор руфтагӣ миёни бобом бастагӣ аз рақсҳои бобоҷоне баргои чанор рехтагӣ аз рақсҳои бобоҷоне баргои чанор рехтагӣ бобоша гардем хадаки бобоша гардем бобоша гардем хадаки бобоша гардем ҷонаки бобоша гардем рақсаки бобоша гардем ҷонаки бобоша гардем рақсаки бобоша гардем бале 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 гиштаки так гиштаки тик гиштаки так гиштаки тик гиштаки так гиштаки тик гиштаки так гиштаки тик дапала 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 ҳой бобо ҷонаки ширин ай бобо ҳой бобо ҷонаки ширин ай бобо доира иҷдов дораде бобои мо туй дорад доира иҷдов дораде бобои мо туй дорад биё бубин
باباره میده میده رقص دارد بیا ببین باباره میده میده رقص دارد باباش گردیم خدکی باباش گردیم باباش گردیم خدکی باباش گردیم جانکی باباش گردیم رقصکی باباش گردیم جانکی باباش گردیم رقصکی باباش گردیم جانکی باباش گردیم رقصکی باباش گردیم های گردیم جان گردیم های گردیم جان گردیم های گردیم 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 های گردیم 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 های گردیم 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 های گردیم 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 барномаи идонаи сайри наврӯзии мо ҳанӯз идома дорад ва ҳоло бошад мо суҳбате дорем бо холиқназар ҷумъазода. тавре ки медонем яке аз анъанаҳои маъруфи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ин ҳаҷву мутоиба гуфтан миёни худ аст ва хушнуд будан аст. албатта ки хуб шумо дар ин мавзӯъ чӣ фикр доред? аз қадимулайём нақли латифа ҳаҷвгӯӣ و عمومان گذراندن شوخی در هر عید و جشن ها از جمله نوروز بین مردم ما این به یک عنعنه خاص در آمدگی بود. با نظر داشت همین سال 2023 مخصوص با تشبث جمهوری تاجیکستان و یکچند جمهوری همجوار عنعنه های نقل لطیفه های خواجه نصرالدین به فهرست میراث فرهنگی یونسکو داخل کرده شد و این باعث افتخار است که این مخصوص از با پیشنهاد طرف تاجیکستان قبول گردید. خود همین گواهی آن است که لطیفه گویی، حجو، حزم، قهرمان های چون خواجه نصرالدین و افندی این قهرمان های ملت ما هستند. و غیر از حجو و لطایفه در فصل نوروز این چنین بازی های گوناگونی هم میگذرانیدند که مخصوص با شوخی ها راه اندازی میشد. مثلا یک طرف یک شوخی میکردن، غافلگیر میکردن یا با لطیفه های گوناگون میخنداندن. این چیز یک عنعنه خاصی ملت ما داخل شده است از قدیم الایام و امروز نیز خوشبختانه ادامه دارد. سلامت باشید. هنگامی که ما به اینجا می اومدیم شما قید کردید که باری نخست است که در طول عمرتون به درای قراتاغ آمده ایستادید و اکنون وقتی که اینجا آمدید و این فضای ایدونا را دیدید تأثیرات اولین چگونه است درباره این موضوع؟ بله، درباره قراتاغ هنوز از زمان آبان طلبگی وقتی که درباره شاعر خلقی تاجیکستان قهرمان تاجیکستان میرزا ترنزاده میخواندیم میشنیدیم که همین خیلی منطقه زیبا هست، ولی واقعا من بار اول به اینجا آمدم. تأثیرات من از اینجا خیلی خوب است چون که یک محیط زیبا، یک فضای ایدانه، خیلی محیط فرح بخش است که میتوان از این ستایش کرد و کوشش میکنم دفعه‌های دیگر نیز به اینجا خودم به واسطه سفر کنم. بسیار خوب، سلامت باشید. حالا میتوانید که برای ما و بینندگان تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی یک لطیفه گفته باشید. باره هنگام سفر با نیت سیاحت به کوری علاءالدین صبح بر وقت برآمدیم ولی ماشین در راه ویران شد و ما خیلی دیر تا دهه مرغزار آخرین دهه‌ای که به کوری علاءالدین میبرد نزدیک شدیم. شب الکی از شب گذشته بود. مصلحت کردیم که برید یک اون در میکوبیم میدرای مهمون میشیم، سحر میخیزیم میرویم و همین طور کردیم. در نخستین دهه که پیش اومد همون دهه در تق تق کردیم، یک موی سفید برآمد، در کشوید گفتیم ما خیلی مهمان هستیم، جای خوب نداریم، اگر ممکن باشد یک شب جای دهید. نه مرحمت بچه‌ام گفت. در اومدیم نزدمون دسترخوان شد، بعد یک بانو اومد صاحب خانه گفت مهمان‌ها یگان چی میخورن یا نه. خیلی همراه هم یکی از روی ادب گفت که نه خاله جان ما سیر هستیم، من یگان چی نمیخورم. بعد به مهمان دیگر مراجعه کرد، او هم گفت خاله جان ما سیر هستیم. بعد به من پرسید شما چی میگویید؟ من گفتم خاله جان من گرسنه‌ام خوابم میبرد. شد فهمو گفت. بعد مهمانداری همون کرد پیش از خواب. سلامت باشین. خوب بینندگان عزیز، اینجا میرسیم به پایان صحبت و نگفتن نماند که برنامه ادانه سری نوروزی ما هنوز ادامه دارد. ما رو طول برنامه همراه باشید.
минтақаи Қаратоқ қисман шомили ноҳияи шаҳри Навасу қисман ба шаҳри Турсунзода тааллуқ дорад. инҷо ки мо қарор дорем ҳудуди шаҳри Турсунзода аст. аз ирӯ ҳунармандон аз шаҳри Турсунзода зиёдтар омаданд. ҳамин тавр не? бале меҳрона, чун инҷо ҷамъ омаданд, биёед якҷо мебинем ки бо чӣ дастовез ва барномаи наврӯзӣ мо омаданд. меравем. сараввал ҷашни наврӯзи оламафрӯзро ба якояки шумо муборакбод мегӯем ва лутфан ба мо мегуфтед ки айни ҳол шумо ба омода намудани кадом хӯрок машғул ҳастед? имрӯз дар хони мо чӣ тавр ки мебинем тарзи омода намудани яке аз хӯрокҳои миллӣ ин қурутоб аст ва мо пешаки қурутро молидем ва барои омода карданаш тайёрем. дар оғоз чӣ кор мекунем? оби ҷӯшомада меандозем. бале. ин бонувоне ки дар атрофи шумо нишастанд албатта барои кӯмаки шумо омаданд, ҳамин тавр? бале. духтарҳо дар ин ҷо ҷамъ шуданд ва барои омода намудани қурутоб ба ман кӯмак мекунад. ин гулдухтаре ки мо мебинем ба кадом ҳунар машғул аст? ин ҳунари гулдӯзӣ аст. аслан гулдухтарои мо модарои мардуми деҳа бештар бо ҳамин намуди ҳунарҳои мардумӣ бале бештар кор мекунад, гулдӯзӣ мекунад, рӯи матои сафед нақш меофарад ва онро гулдӯзӣ мекунад, сипас рангу бор мекунад ва гӯем ки болишт омода мешавад. каме намак илова мекунем. баъди қурутро об намудан мо намак илова кардем. пасон оби ҷӯшомада ва фатир. фатирро мо бо ҳамроҳи духтарон аллакай реза кардем. тайёр кардем? бале. пиёзро дар равған мо бирён кардем барое ки таъмаш нақстару хубтар шавад. каме равғани зағир меандозем. ин вобаста ба ҳамун завқи кадбону аст. گوش بمو مست و خمار و خوشرو گلی سیاه گوش بمو مست و خمار و خوشرو بله 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 آجه جون جهله جه جه بومقله 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 دایره بر دستیار چشمانی دل بر خمار دایره بر دستیار چشمانی دل بر خمار دشت و چمن گل نگار آمده فصلی بهار دشت و چمن گل نگار آمده فصلی بهار دختر به باغ آمد از قرطاق آمد دختر به باغ آمد از قرطاق آمد گلی سیاه گوش به مو مست و خمار و خوشرو گلی سیاه گوش به مو مست و خمار و خوشرو روی خانی نوروز هفسین و هفشین آمد دختری قرطاقیه برقصی
آستین آمد دختری قرطاقی برقصی آستین آمد دختر به باغ آمد از قرطاق آمد دختر به باغ آمد از قرطاق آمد گلی سیاه گوش به مو مست و خمار و خوش رو گلی سیاه گوش به مو مست و خمار و خوش رو بله 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 آجه جون جهله جه جه بوم وقله 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 بهترین منظره ها رو داره تاجیکستان، بهترین هوا، بهترین آب و هوا. بینندگان عزیز، در برابر فرارسی جشن نوروز و گرمشوی هوا موسمی سیر و گشت نمودن در طبیعت زیبای و ناتکرار میهن هم فرا رسید و اینجا طوری که میبینیم نمایندگان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک گوشه مخصوص را با لوازمات‌های سیاحی تیار نمودند و به معرض تماشا گذاشتند. این حال ما با یکی از نمایندگان این نهاد هم صحبت میشویم. نوروزتون مبارک باشد. مبارک باشد به شما نیز. خب اینجا میگفتید که کدام لوازمات‌های سیاحی را شما به معرض تماشا گذاشته اید؟ تشکر زیاد. چطوری که معلوم است رسم و آیین‌های ملی ما مخصوصا نوروز تاریخی چندین هزار ساله دارد و عموما در نوروز همچنین یکی از عنصرهای میراث فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک در رشد سیاحی بسیار نقش کلان دارد و سالهای اخیر ببینید با تشبث پیشوای معظم ملت جشن و مراسم‌های ما، جشن‌های ملی ما احیا و تشکل یافتند و چنانه که پیشوای معظم ملت قید می‌کنند جوهر و هسته نوروز افاده‌گر آرمان‌های مقدس و نیکی ملی از آن جمله محبت نسبت به مرزبان اجدادی، خودآگاهی و خودشناسی و وطندوستی و وطنپرستی مردم ما را شهادت می‌دهد. در تاجیکستان علاقه شرایط‌های خوبی مساعد جهت رشد سیاحی فراهم آورده شده است که چطوری که می‌بینید همین این لوازمات‌هایی که اینجا به نمایش گذاشته شده است به خاطر تأمین شرایط خوب و فضای مساعد نسبت به رشد سیاحی و سیاحان با لوازمات‌های گوناگون. چطوری که معلوم است البته تاجیکستان کشوری کوهستان است و این لوازمات‌هایی که می‌بینید هم برای کوهنوردی هم برای عموما سیاحی اکولوژی خیلی هم مساعد می‌باشند. یعنی سیاحان می‌توانند همین اسباب و لوازمات‌های ضروری را همچون اجاره گیرند. البته امروز در نزد کمیته سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه واحدی دولتی مخصوص دایر به تامین تجهیزات سیاحی عمل می‌کند. همچنین امروز در دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان چطوری که می‌بینید همه این لوازمات‌های پیشنهاد شده موجود هستند و بر مقصدی در سطح بلند تربیت نمودن متخصصان ساحه سیاحی این لوازمات‌ها به طور عملی نشان داده می‌شوند در روند تعلیم و تدریس و امروز با باوری کامل گفته می‌توانیم که تاجیکستان علاقه تمام امکانات‌ها را جهت رشد سیاحی فراهم آورده است. ما بیشتر وقت اخیر سیاحان خارجی را مخصوصا در فصل بهار به تاجیکستان حضور میکنند چون که در نوروز جشنگیری در تاجیکستان خاص است. با لباس‌های ملی با معرفی کردن هنرهای مردمی عموما رقص و بازی‌ها عموما سرود و نواهای ملی بیشتر برای سیاحان پسند است. همون سنت و عنعنه‌هایی که در ترکیب جشن نوروز پیشنهاد می‌گردند برای سیاحان بیشتر جالب است. از این لحاظ
сайёҳон бештар дар фасли наврӯз ба Тоҷикистон ташриф мекунанд. ва аллакай имрӯзҳо низ боиси қайд аст ки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ барои мардуми тоҷик ва умуман давлати Тоҷикистон ҳамчун як бренди сайёҳӣ аллакай муаррифӣ гардааст ва маҳз ба ҳамин хотир ҳам бисёре аз сайёҳон ба оне ки наврӯз яъне ки пайдоишаш аз анамин мардуми ориёинажодаш тоҷикон аст ва ба ин сарзамини мо сайёҳат мекунанд ва ин гуна як дар фазои хеле идонаи ҳам қарор мегиранд. далда ҳам омода шудааст, на? Бале, бале, бале. Набошад мазаашро як бор мечашем ва ба дигарон ҳам тақсим мекунем. бисёр ҳам иштиҳовар аст ҳамин тавр, не? Бале. барои хуштам намудани ҳамин далда бо кабудира
فکرم بینندگان عزیز من این لذت این خوراک رو دیر باز فراموش نمیکنم. ما امروز بسیار لذت بردیم از مهمان نوازی تاجیک‌ها، از تنوع غذاهای مختلف، انواع آش‌های مختلف، سمبوسه، غذاهای دیگه، آب‌های مختلف خوردیم اینجا، هوای خوشرو در این دهه زیبا دره قره‌طاق خیلی لذت بردیم. مخصوصا در اینجا گردشگری بسیار زحمت کشیده، اینجا چادرهایی که در اینجا گذاشته، اینا امکانیت‌هایی که داره، دوربین‌هایی که ما نگاه کردیم لذت بردیم. چگونه بود تاثیرات پیش و بعدی که دیدید اومدید هم در بزم اشتراک کردید، چگونه برای شما بود نوروزی در قره‌طاق؟ این زندگی بالاخره کار هست، مشغله کاری هست، در هفته اینجا برو اونجا برو، بعد که در یک روز دلانگیز خوشرو آفتاب میاید در یک همچین جای خوش آب و هوایی میشینین، لذت میبرین، روحیه تازه میکنین، هوای تازه استفاده میکنین. تشکر میکنم، پذیرایی خیلی خوبی بود، همه اوقات شما بسیار لذیذ بود. تشکر زیاد، مرحمت، اشتیاق. سلامتی. بقاشا دوست ما کردی میده میده، بقاشا دوست ما کردی میده میده، با چشمات سر ما کردی میده میده، با چشمات سر ما کردی میده میده. دستمونای دستت عجب زبنده، دستمونای دستت عجب زبنده، همه را دیوانه کردی میده میده، تو مرا دیوانه کردی میده میده. چشمی بیناشان شود دور، الها چشمی بیناشان شود دور. بقاشا دوست ما کردی میده میده، بقاشا دوست ما کردی میده میده، با چشمات سر ما کردی میده میده، با چشمات سر ما کردی میده میده. دستمونای دستت عجب زبنده، دستمونای دستت عجب زبنده، همه را دیوانه کردی میده میده، تو مرا دیوانه کردی میده میده. دلی بیماری من یادی تو دارد، در و دیواری من یادی تو دارد، دلی بیماری من یادی تو دارد، در و دیواری من یادی تو دارد. اگر با چشمی دل خواهی ببینی، اگر با چشمی دل خواهی ببینی، همه اشعاری من یادی تو دارد، همه اشعاری من یادی تو دارد. بقاشا دوست ما کردی میده میده، بقاشا دوست ما کردی میده میده، با
چشمات سرمه کردی میده میده با چشمات سرمه کردی میده میده دستمالی دستت عجب زبنده دستمالی دستت عجب زبنده همه را دیوانه کردی میده میده همه را دیوانه کردی میده میده تو مرا دیوانه کردی میده میده باد نوروزی همه در بوستان دیگر شود تا زیستونش هر درخت لوبت دیگر شود باغ همچون کلبه بزاز پردیبا شود راغ همچون طبله عطار پر عنبر شود رویبند هر زمین حله چینی شود گوشوار هر زمین رشته گوهر شود چون حجاب لوبتان خورشید را بینی به ناز گه برون آید ز میغ و گه به میغ اندر شود این جشن اجدادی ما نوروز به جهانیان زیبایی را عطا بفرمود و به اهل بشر خوشی روزگار را هدیه نمود. تماشابینان عزیز با امید آسودگی شما در همین جا برنامه ایدانه تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی سیر نوروز به پایان می رسد. صحتمند و خانه آباد باشد و تا نوروز دیگر پاینده بمانید.